Abantu 9 bapfiriye mu mpanuka yaturutse ku kugongana kw'imodoka ya Toyota Hiace itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse kandi n'ikamyo yari itwaye abantu babiri. Ni inkuru ikomeje kugarukaho cyane by'umwihariko mu ntangiriro z'iki cyumweru, aho iyi mpanuka yabaye ku cyumweru agana amasaha ya saa 4 zishyira saa 5 z'amanywa. Ni impanuka yabereye mu murenge wa Musambira, akagari ka Karengera, ni mu mudugudu wa Nyagatovu. Ngira ngo aha abantu benshi barahazi cyane. Iyi Hiace rero yavaga mu cyerekezo cya Kigali, ikaba yari itwaye abantu bagera kuri 21. Ni Hiace yagonganye n'ikamyo yari irimo abantu babiri, nayo yavaga mu cyerekezo cy'Imuhanga. Abantu rero bagera ku 9 bakaba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, Dr Nahayo Silver, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko imibiri y'abapfuye yajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi. Ni mu gihe kandi abandi 14 bakomerekeye muri impanuka bari mu bitaro bitandukanye birimo Remera, Rukoma, Shashika ndetse na Kabgayi, aho barimo gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo barebe ko ubuzima bwabo bwakomeza kuba bwiza cyangwa se bavurwa bagakira. Mu butumwa umuyobozi w'akarere ka Kamonyi yatanze yagize ati abantu 9 bahise bitaba Imana ubwo iyo mpanuka yabaga, naho abakomeretse barimo kwitabwaho n'abaganga. Ni mu gihe kandi abo 9 bapfuye bari muri iyo Hiace, abandi nabo barakomereka, naho babiri bari muri iyo kamyo bo ngo bakaba bakomeretse mu buryo bworoheje. Meya Dr Nahayo yakomeje ashimira abaturage b'imusambira bagaragaje umuco mwiza wo gutabara abagize ibyago cyangwa se abakoze impanuka, aho babikoze ngo batagamije kubabangamira cyangwa se kuba babasahura. Avuga ko nyuma y'impanuka babaye hafi, aho mu butumwa yatanze yagize ati bagaragaje umuco mwiza wo gutabara kuko ngo hari abahageze imbere bikiba, bakoze ibishoboka byose rero kugira ngo bafashe abari bari mu kaga, kugeza inzego z'umutekano zihageze nazo zitangira gutabara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga Boniface akaba yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wa Hiace washatse kunyura ku modoka yari muri imbere, abikora atabanje gushishoza birangira agonze iyo kamyo. Mu butumwa bwe yagize ati iyi modoka yari itwaye abantu 21, ku bw'amahirwe make abantu 9 bahita bahasiga ubuzima. Ni impanuka yari ikomeye, hari abakomeretse cyane ariko kandi bageze kwa muganga bagihumeka. Umuyobozi rero akaba yaboneyeho no kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo, yifuriza abakomeretse gukira vuba. Birumvikana ko n'abanyarwanda twese nyuma yo kwakira iyi nkuru y'inshamugongo ivuga ko abantu 9 baguye muri impanuka, natwe tubifurije kuruhuka mu mahoro, ariko kandi n'abakomerekeye muri impanuka bakiri gukurikirana kwa muganga dukomeze tubihanganishe kandi tubifurize gukira, tunihanganisha imiryango yabo. Tukivuga kuri inkuru ifite aho ihuriye n'impanuka, reka nkubwire ko impanuka zo mu muhanda mu karere ka Kamonyi zigaragara kenshi bitewe n'imiterere y'umuhanda wa Kigali Muhanga, harimo n'izo mwaka 2025 na 2026 zahitanye ubuzima bw'abantu ndetse zigakomeretsa abandi benshi. Kugeza ubu rero nta mibare rusange y'umwaka wose 2026 iratangazwa na polisi y'u Rwanda ishami yo mu muhanda, ariko kandi inkuru zihariye zo zikaba zigaragaza ko mu bihe bitandukanye hagiye haba impanuka zikomeye. Impanuka yo ku Gihara yabaye mu kwezi ko Kwakira ku mwaka 2025, aho imodoka yari iri kumanuka yacitse feri igonga imodoka zigera kuri 5. Icyo gihe iyo mpanuka ikaba yarahitanye abantu bagera kuri 2, abandi 11 bakomerekera muri iyo mpanuka nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Radio and TV 10. Imye kandi mu mwaka 2025 mu kwezi kwa mbere habaye impanuka. Ni impanuka yabereye i Musambira, ni impanuka yatewe n'imodoka yo mu bwoko bwa Vandi aho yagonze Coaster. Iyo mpanuka rero ikaba yarakomerekeyemo abantu bagera kuri 3 bikomeye n'abandi 8 byoroheje nk'uko byemezwe n'ikinyamakuru Imvaho Nshya cyanditse iyi nkuru muri uwo mwaka. Hari kandi impanuka y'abanyeshuri yabereye ahitwa Irugarika mu kwezi kwa kabiri ku mwaka 2025. Icyo gihe iyo mpanuka yabereye muri Kamonyi, ikaba yarakomerekeyemo abanyeshuri bagera kuri 13 ubwo yari igonzwe n'ikamyo. Hari ingamba z'ubwirinzi harimo kwirinda umuvuduko. Abashoferi kenshi bakomeza gusabwa kugabanya umuvuduko mu mihanda imanuka, by'umwihariko imihanda irimo amakorosi yo muri Kamonyi. Mu ngamba z'ubwirinzi zikomeje gushyirwamo imbaraga harimo kugenzura ibinyabiziga
kwitondera imiterere ya feri mbere yo kumanuka imisozi miremire. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2026 mu murenge wa Runda ku muhanda uva kuri Nyabarongo ujya ku Ruyenzi habereye impanuka yakomerekeyemo abantu 9. Icyo gihe imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso yamanukaga umuhanda yacitse feri igonga ivatiri iri mu bwoko bwa Corolla, nayo igonga Toyota Hiace twegerane, nayo yitora mu yindi kamyo ya Howo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nabwo hagaragaye impanuka ikomeye ku muhanda wa Kamonyi yasize ihitanye umuntu umwe, abandi barakomereka bikomeye bitewe n'umuvuduko n'ibibazo bya feri imodoka yari ifite. Kuri ubu rero uyu muhanda wa Kigali Muhanga unyura Kamonyi ukomeje gushyirwaho ingamba zikomeye na Rwanda National Police binyuze mu bukangurambaga bagaturindane tugerayo amahoro. Ibi ni mu rwego kugira ngo hagabanuke uyu muvuduko ukomeje guhitana ubuzima bw'abantu. Nshuti bakunze mudukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho, reka mbabwire ko hari amabwiriza n'inama polisi igarukaho by'umwihariko igira abakoresha umuhanda, harimo kwirinda gucungana na kamera ndetse na polisi, gushyira ubwonko ku kinyabiziga, aho abashoferi basabwa gutwara imodoka bari maso batarangara mu gihe batwaye. Polisi kandi igaragaza ko abashoferi benshi bagabanya umuvuduko gusa iyo bageze aho radars cyangwa se kamera ziri cyangwa aho babona hari polisi, bamara kuharenga bakiruka cyane. Ibi rero ngo ni ikosa rikomeye rya mbere riteza izi mpanuka. Indi nama polisi ishami ryo mu muhanda itanga harimo abatwara amakamyo n'imodoka nini, aho abamanuka imisozi ya Kamonyi nka Musambira basabwa kuringaniza umuvuduko bagendeye ku buremere bw'imizigo baba bikoreye, kubahiriza uburyo bwo kubisikana. Aha polisi ishami ryo mu muhanda ikaba ivuga ko bakwiye kwitonda mu gihe imodoka zihuye ziva mu cyerekezo gitandukanye Kigali Muhanga, bakirinda gukora amakosa mu muhanda ashobora no kuba yanateza impanuka. Polisi y'u Rwanda kandi hinibutsa abagenzi ko batari bakwiye guceceka cyangwa kurebera mu gihe umushoferi arimo kugendera ku muvuduko ukabije cyangwa akora amakosa. Abagenzi kandi barasaba guhita bamenyesha polisi y'u Rwanda bakoresheje imirongo itishyurwa mu gihe umushoferi yanze kumva inama zabo. Harimo kandi kugenzura ikinyabiziga mechanical inspection, bitewe nuko impanuka turi kuvuga kenshi usanga zirimo amakamyo, by'umwihariko harimo n'iyi nkuru tumaze kuvuga. Polisi y'u Rwanda ishami ry'umuhanda irongera kwibutsa ko imodoka zikora ingendo z'intara zigomba guhora zipimwa ubuziranenge bwa tekinike, bagapima feri, speed governor mbere yo gufata umuhanda. Polisi y'u Rwanda itanga imirongo itandukanye ya telefone idacuruzwa itishyurwa ushobora guhamagara mu gihe ubonye umushoferi utwaye nabi cyangwa agize ikibazo mu muhanda. Imirongo y'ubutabazi n'umutekano mu muhanda ni 112. Uyu ni umurongo rusange w'ubutabazi bwihuse emergency, ukaba usaba ubufasha bwihuse igihe habaye impanuka cyangwa mu gihe ubonye umushoferi ushobora guteza ibibazo. 113. Uyu murongo urihariye ukaba ugenewe gusa amakuru n'ibibazo bijyanye n'umutekano mu muhanda traffic police. Wawuhamagara utanga amakuru ku mushoferi urimo kwiruka cyane cyangwa utwaye nabi. Undi murongo ni 997, ukoreshwa mu gutanga amakuru cyangwa kurenganurwa mu gihe ubonye cyangwa uhuye n'icyaha bikenewe ko polisi itabara. Gukoresha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp ya polisi ni 0788 311 115. Ushobora no kohereza amashusho polisi y'u Rwanda, amafoto y'ikinyabiziga gitwaye nabi cyangwa cyarenze amabwiriza. Kuri Twitter cyangwa X ni @Rwanda Police. Polisi y'u Rwanda isubiza vuba cyane iyo yitaginze. Ukoze tag ukayereka imiterere y'ikibazo n'ibirango plaque number by'imodoka runaka. Tugana ku musozo w'iyi nkuru ibabaje, reka twongere twifurize iruko ridashira ababuriye ubuzima muri impanuka, ariko kandi n'abakomeretse namwe mukomere kandi mwihangane.